Cahaya pengesemeluh kede umanyang yang bat tempatnya naur merno agama nyan kedaya tempat tanyo turi Tuhan yang peselamat insan akhirat dunia. Daya nidaul Islam al-aziziyah salah sabot cabang daya mudi mesra berkat ilmu Abun Aziz rahmat Allah talo yang satrun berkat ilmu abuya berkat ilmu Abun Aziz rahmat Allah talo yang satrun berkat ilmu abuya belage uram ilme yang jita megah menan kedaya nidaul Islam berjaya Allah beri berkat ilme kedum talabah lam rahmat Allah sabilam lindung Rabbana Walid Ilyas Jalil nyo kepimpinan daya lam ridha Allah Walid ngan keluarga yang bimbing ane tanyo ba jalan Allah beneti berdaya ayah poma betapa padam syiar agama Allah nyo salah sabah cahaya Islam dilangsa tajak juana berame kena udaya jid ke penerus timoh bijedum ulama berkat abu mudi senambung abun rahmat jitren nidaul Islam bermesra jamaah arba'in daya sabit tidang pengajian taufitas wajah sabina jamaah arba'in daya sabit tidang pengajian taufitas wajah sabina belage urang ilmu yang jita megah menan kedaya nidaul Islam berjaya Allah beri berkat ilmu kedum talabah lam rahmat Allah sabilam lindung Rabbana Walid Ilyas Jalil nyo kepimpinan daya lam ridha Allah Walid ngan keluarga yang bimbing ane tanyo ba jalan Allah beneti berdaya ayah poma betapa padam syiar agama Allah nyo salah sabah cahaya Islam dilangsa tajak juana berame kena udaya jid ke penerus timoh bij
jedum ulama. Dayani Daul Islam Al-Aziziyah, salah sabah cabang dayamu di Mesra. Berkat ilmu Abun Aziz rahmat Allah, talon yang sa'atrun berkat ilmu Abu Yang. Berkat ilmu Abun Aziz rahmat Allah, talon yang sa'atrun berkat ilmu